Kinapalabas, napagsisilpo ni Paula ti istorya de Edmar ken Dolores. Namuan na at ibagbaga ni Edmar nga inayat na, ket iso ni Rodora akapurukanda. Inkadang nangarod nga ilimad kini Edmar tinamuan na. Kabayatan na, nagpatulong ni Edmar iti hepeda, may papan iti plano na iti Purok Berde. Maragsakan mat daytoy gaputasaan anapaay. Nagsubling arod iti Purok Berde, ket impaka muna ti plano na. Maragsakan met dagiti agindeg iti dayta anamuanda. Iti paraangan ni Nana Lomen, agsarsarita da Paula, ididimteng ni Dolores. Nabigbig ni Edmar ti balasang. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora! Dolores? Agure ka, mabigbig ka. Ha? Mabigbig na? Am-am muna? Wen, mabigbig ka. Antilomen, iso ti kadwa idi ni Rodora, anam-amok edi simbaan. Kwa? Anya tinagan mo? Jason tinagan na. Imbagak daytay din kan ka, Dolores. Kwa. Kinapudno na. Iso ni Edmar. Kaanak ka, Dolores. No apay akas tatilangan Gapo tamang limlimo. Tadi na kayat amasalaw dagiti pasurot ni Don Marcos. Kanta maliklikan ti gulo. Pumanaw kan, Dolores. Di ka mang singa iti panagsasarita mi. Kwa, Dolores, kumusta kan? Kumusta ni Rodora? Naibagakon kan ka ti may papankin ni Rodora. Saan ka di? Kwa. Dolores, kumusta anak to ken ni Rodora? Kaya't ko makita ken makasarita. Sige. Ibagak to day takon kwa na. Mauyong? Kwa. Iso nga imayak, taawanak itay idi nag-uumong kayo. Gapot adak ijay umami kan ni Rodora. Hoy, bala! Pumanaw kan! Saan ka amang singa iti panagpapatang mi? Saan asik ati gagarak anya? Imayak, takayat kumot nga ibaga nga interesado ak amasilawan ti balay me. Day talaang. Edmar, nanalomen, agpakada ako na. Mabitlayang Dolores. Dapat damagakan ka. Ay, kaya mo, Edmar. Tapno amom, bala day jay. Saan abala ni Dolores, Paula? Apay ako nam abala. Ay, yak kayat ni Agsa, nana. Ngamno kayat yo, da kayo mismo timang takwat. Tatalaga abala day jay a Dolores. Agmauyong! Dayto yan ti pagpalamiis mo, Barok. Agyaman ak anti. Kapampanaw ni Paula. Ay, kasla di nakakayat a panawan. Nakadkadlaw nga agayat kan ka. Wen anti, ngambay-bay aklayeng. Saan ang ajay tawa man ang gundaway? Wan, Barok. Nasaya at ti kasta. Gapo tanuman ang gundaway ka. Dumtang tumat lang ti aldaw adusaan na ka ti Diyos. Wen anti. Malagip ko ni Dolores. Apay nga ta anak ko na ni Paula nga agmauyong. Saan nga agmauyong ni Dolores, anti? Malagip ko idi nakiam amwa kadakwada iji simbaan. Iso ti sumano. Idintutan ni Rodora, ket nakadumuglatan. Wan, natarabit ni Dolores. Ngam, nasingpat day di abalasang. Ni Rodora, ti kasiningid na dito'y purok. Iso da adwa ti talaga nga ag-best friend. Jakman amo, nooray ni Paula kat best friend da. Tadyak idan nakit-kita nga agakatwa. Sayang. Awan gaya man ni Rodora ditoy. Kunan ni Paula, simurot iti lalaki, ket agdenden nada itan. Sayang nga talaga. Wan, kastamot ti imbaga kanyak ni Paula. Sayang.
Apay asan asakti kagasat ni Rodora? Apay, anti. Ay, talaga akasta. Ngam, dumteng tumat ti talaga akagasat mo. Rodora! Adda ka kadiditaw nag! Hoy, di ka nalaaw. Adda ka magayam dita! Kunak nga adda ka laidya unag! Sige, ilungkat mo tiri daw, tadi taon ti pagsaritaan ta. Isaram tumat lang tiri daw. Rodora! Amom? Adda gayam dito ni Edmar! Kaanakan gayam ni Nana Lomen. Sabali ngamin tilanga na itay. Iso ajak na ilasin. Ay na, amom, nagmayat ti plano na dito purok. Addan ni Edmar, Rodora. Wen, amok. Ha? Amom? Nagkita kayon? Wen, Oo? Talaga? Kat, anya tinapasamak? sa anak ang nagpabigbigkan ko na. Ha? Apay ngay? Panagkunakat sa anin arumbang. Saan ka di nga ay ayatem? Wen, ngam ay ayatan mat ni Paula. Anya? Ni Paila Paula ti pampanunutem? Ha? Bastos da dya, babay? No jaklag bain kada Nana Lomen kan Edmar. Ay, tinutupak ko man. Agsubli akman ije balay da Nana Lomen. Barang adda pa'y ije ni Edmar. Dintumat kayat ni Rodora ti sumurot kanyak. Tapno makita na ni Edmar. Kat agtungtung da adwa. Hoy, sa dino ti papanam? Naa? Anya ko matibibiyang mo, iti papanak? Inton maminsan. Saan mo nga asit gan ni Edmar, ha? Anya? Apay nga iparit mo? Apay, asawa mon? Saan? Ngamda kamin. Anya? Iso ang mabalin ka di, ha? Liklikam ti boyfriend ko? Oh, anya ti katawaam? Mas daawak laeng Nawapay aparitan na kamakisarita ka ni Edmar. Sabagay, no itirupa, may mayat ti pan nakapurma ti rupak. Nito! Dayta lang, ta medyo nalukluk magak ngam itisi ka. Ngamin, again si sexy ka. Hoy, talaga sexy, ah! Ngam itirupa, napimpintasak ngam itisi ka. Ha? Ditakan? Hoy! Laglagi pang timbagak, Dolores, ha? Na? Tango saan? Madaksan ka kanya! Hay! Saan ka mat-akabutang? Ha? Nangalaan na itilaing nangagiparit iti kayat kong aramidan? Apay ko maaliklikak ni Edmar. Iti anya agapo. Ay na, nanalomin. Iti anya agapo aparitanak ni Paula ang makisarita ka ni Edmar. Nga uray boyfriend nan. Ay, masurunak iti dayja Paula. Agasem, kinamakam nak itay iti dalan. Tapno lang ibagana ti kasta. Anya? Boyfriend na kanon ni Edmar. Kat di na kaya takasaritak. Liklikak kano. Saan kayon nga agkinawatan gapo iti dayta abanan? Ay, Nana. Talaga ka di nga agayan ayaten da Paula kan Edmar? Jak amo. No adakit di mo't nagkinaawatan da ita. Ngamin, ti kunakanyak ni Edmar, saan na agundawayan ti panagayat ni Paula. Ha? Madlaw na nga gusto ni Paula kankwana, ngam saan na akayat asawan na atutupanan. No kasta. Saan da pa'y nga ag-boyfriend? Ti amao kat saan pa'y. Kasta gayam. Sakit no agsasauday dya a Paula. Kasla boyfriend nan. Sayang, tadi mo naabutan ni Edmar, ta agsarita kayo kuma. Wen narud Nana. Ang sana bale?
Inton maminsanan akasarita. Bay ama, tainton agsubling to. Ibagak ama panto iti balayo, tapno agsarita kayo. Ha? Eh, nakababain mat no kasta, nana. Awan mo't dakos na. Sige nga ron, nana. Innakon. Kunak na dapay lang ni Edmar. Ngam, awan mo't gaya man. Sige, nana, Innakon. Limpyo mati pa nagsarsaritan. Awan mo ti madlaw ko kan na asabali. Ngam apay nga imbaga ni Paula abala. Ngagmauyong kano ni Dolores. Aginanata pa'y bakit. Nalawa mo tanda ito'y nabukwal ta adaga. Ay, wala ka ay. Agin anata biit. Mulaan ta da ito'y iti kamute kan dadu mapay. Ay, katuen Tane, inagaw damot ti sigod apagmulmulaan ta. Sa nabalay, adamot dito'y apagmulaan ta. Aganos talaang, tapno adda pangalaan ta iti pagbiyak ta. Wen, lakay. Ket inton malpastan tong agmula, inaktuman mangkita iti saba, taiso ti sumaruno a maimula. Kastamutan kadagiti papaya. Ay, katuen agtinulong ta. Tapno ado, timalpas ta. Aday ta, narupot kon dagiti natag. Ipan kon ija ili. Ilakok ijay, kan mapan ko matan ikan ni Edmar. Pambara ka mang sarongkar kan ko, ana. Nana Lomen, nagadunday ta natang? Ingkay ka di agi sorsor? Wan, balasang ko. Ipan ko ija ili. Ha? No kasta, sumurutak nana. Tulungan kayo nga agi sorsor. Kat inton makalako tayo, sarongkaran tayon to ni Edmar. Ay, saanan basang. Mataktak ka laang iti trabahom. Kanayon kamutan dito ayan ko. Ang mga no adda maibaga kanyak dagiti naganak mo. Di mun sapay ida matulungan ka dagiti trabaho da. Saan man, nana? Tultulungak mat ida Sige, nana. Inak pa'y agpalas tapno kuyugan kayo nga agpaili. Ni Paula, kadwana ni Nana Lomen. Nakasusuunda itinatang. Ni Paula, nakasusuon ka no itinatang? Dinto tapulos adi na maaramid ti kasta. Dinto pa'y makatulong kadananang kantatang na. Agin gagagat. Naimbag kada kami kan ni Rodora tasaan kami nga agbaing nga agsusuon iti laba amapan ijay ili. Hangam ni Paula ngay. Pakitang tao ako na ada. Dolores, Si kamat gayam. Hindi ka napuutan ngay masidag kasano? Danana lomen kan Paula tinakaituunan ti imatang mo. Nakitam gayam ida. Wen, kan nakita kamot nga aglibilipi amang kitkita kadakwada. Ni man Paula ti libbilibyak. Agin gagagat. Tani Nana Lomen ti kadwana. Kasuron mo laonay ni Paula. Wen mat, idi pa lang. Jak magustan ti ugali na. Bayamon. Umay kan, mapantan iti unan. Wen, sige. Rodora! Ayan mon? Nagdaras mat ka na nagna? Mang purusak man pa'y kiti iti sabong. Ta ikabil ko iti floret. Itay pa'y asaan ang matagtagari ni Paula ang magmagna. Ang muklatan ang masursuron na. Gaputan na kasusuon itinatag na. Kan nakamisuot pa'y. Ar-aramidin na laang ti kastoy, gapo ka ni Edmar. Nana Lomen, agi na natapay kuma. O sige, mapantay ti day apon ti kayo. Nalinlinong.
Amo ka nabannog ka, Paula. Si kantumat nga men. Kunak nga oray saan ka na sumurot kanya, ngam nagpilit ka. Saan abali, nana? Ala, idisumpay lang dahil ta sinusuon mo. Tagi na natapay. Inayadam lang Amok napilitan ka laang anang susuon itinatang, Paula. Ngam nagpilit ka matyamin. Awan anyaman na, nana. Diyo ko maibagaan na pilitan na klaang. Gaputa talaga ang kayat kayo at tulungan. Malagip ko ni Rodora. Iso idi timang tultulong kanyak. Nang runa no ado tinatang nga ipan ko ijay ili. Dua kami amapan aglako. Kat awan ti makita ken kuana apanagin ko na. Ha? Idinto tasika. Madlaw ko ang mapilpilit kalaang. Asika matlaang timang pilpilit iti bakim. Kayat na asawan. Saan ka asipupuso? Saan man, nana? Saan ako man asimurot kada kayo? No mapilpilit aklaang. Ar-aramidam lang di kastoy gapo ka ni Edmar. No saan nagapo ka ni Edmar? Awan gapo na atulungan nak. Ni Rodora idi, kat awan ti panagin ko kunakan kuana. Iso nga ikaklatamat iti kwartana. No pa'y di na kayat nga awatan. Wan no saan, igatangak laangan iti asukar kan mantika. Buisit day taro, Dora. Isulat ka tinasayaat. Ngam di kang danak basang. Taikan kanto iti kwartam. Kalpasan ang mailako ta amin dagiti nata. Ay na, agyaman ak. Nakalakotan. Naibus tinatang nga awit ta. Wala na. Mala, intapay nga rut iji police station. Intapay kasarita ni Edmar. Kantap no itid ta ito inlasin ko anatang aparakan ko ana. Imay kayo gayam naglako itinateng, auntie. Wan barok. Kantap no iyag mi da ito natang aparakan ka. Agyaman ak, auntie, ha? Ay ngam saan kami nga agbayag. Taadapay inak gatangan. Sige lang, auntie. Nana Lumen. Da kayon tulatan ti agawid ije puro. Ha? Ni apay ngay. Saan ta ka di nga agkuyog nga agaway? Saan, nana? Inton bigatan ti panagawid ko. Anya? Ay no kasta pagturungamon ngay. Iti ayan ni Edmar. Anya? Ha? Makiturog akon kan kuana, nana. Inton bigatan ti panagawid ko. Nabampanugak ngamin. Iso asi kalatan ti agawid. Makiturog akon kin ni Edmar. Saan ka di, Edmar? Umanugot nga ta ni Edmar itimbaga ni Paula a makiturog ken kuana. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Rodora! Tinapalabas iti panagturong ni Dolores iti balay ni Nana Lumen. Kinamakam ni Paula. Ket kunana aliklikan ni Dolores ni Edmar. Gapo iti dayta. Nagapa dagiti dua. Iti panagsarsarita da Dolores ken Nana Lumen. Inobserbaran ti baket ti balasang. Ngem awan met nadlaw na asabali ken kuana. Tapno makuna aballa wenno agmauyong daytoy. Iti met ipapan ti baket ijay ili. Tapno aglako iti nateng. Simurot ni Paula. Ket dinan kayat ti agawid. Kayat nan ti makiturog kini Edmar. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora! Saan nakasumurot kada kayo iti panagawid yun, nana? Nabanugak ngamin. Kat kayat kuntagi na na. Anya? Makiturog ak kini Edmar. Saan ka di, Edmar? Ha? Kwa? Sana mabalin, Paula. May pari ti babae dito eh. Anya? Agawid ta ijay purok, Paula. Saan ang mabalin ti kasta nga ibagbagam? Kanangag mo, tinakuna ni Edmar. Saan ang mabalin ti babae ditoy? Nang runa, ta saan nakamot nga asawa. No asawa na ka siguro.
mabalin ang makiturog ka kankwana. Basta, Agawid kayo, Paula. Sana bali. Umayak to madlangin di porokyo. Gapot ta mabiitan ti pan nakaiwayat ti silaw yu ijay. sige. Oh, kasano Edmar, income in. Adapay gatanga kayawid iti purok. Sige, auntie. Tas lang makikita kung timarami ang balay ko dito eh. Wen boss. Ipasigurado mi na pintas ti aramiden mi abalay mo. May kagtumot lang iti kuryente dito eh. Kaya nagparami dakto iti kalsada. Saan man narigat na itong aramidan? Wen boss. Ado ti tagapurok at ang danan nyo ang mga ramid iti kalsada. At udang agpala. Mundo na ito. Mangrugin at umakdar ti balay mo, boss. Ketno kayat yo. Ingkam agayap iti purok iti makitinulong kada tayo tapno mabibiit. Nakasarita kong di gayam ko politiko SPO 1 Martinez. Mangrugi ka nun ti pan nakaiwayat ti kuryente di purok berde. Nasaya at hepe. Kas di kapardas ngagtrabaho dahi jaya gayam ko. Amin ngagpatulong sa naapayan. Isong haro dakay kaya dagiti tao. Tikasken ko na ti may parbang nga datakam na dito'y ili, hepe. Pudno dahi ta. Sapay ko matasaan nga agbaliw. Tapno adupay ti matulungan na. Saan ngagbaliw dahi jay? Yapo ta talaga na 50 kan managtulong. Nasaya at no kasta, hepe. Gaputado ti kidawak at tulong na. Kas kumaitian niya. Ti kalsada nga agturong ijay. Masapol ang matarimaan. Gaputa sigurado. Lot-lot wenno pitak no kasta ang matutudo. Ken kayat ko kumamaaddan iti pagadalan ni Jay. Nga oray, basit lang nga pagadalan. Tapno saan ang nakakaasi dagiti ubing. Ken maysa, nagaddayo ti pagnaendang agpaili. Dito yung amin ili ti ayan ti pagadalan. Bilibakan ka, SPO 1 Martinez. Masaknan ka talaga kadagiti taga-purok berde. Dora, amin samot at tagapurok kat agpakabit iti kuryente. Sika, agpakabit ka? Saanan ang kasapulan? Ngam apay. Oray saanan. May mayat matlaang nukas itisigon. Sa bagay. Saan samot nga kapilitan dayta? No da kayo? Importante nga da kuryente yo. Isu ngamin ti kayat dananang kantatang. Nasayat launay dayta. Nang rona, naadanton apoda. Kat agbasa da, saan to ang nasipngat? Kasla saan to ang mapasamak dayta? Gaputa awan samot ti lalaki amayat kanyak. Adan to. Ngam no awan, agbakbak tulangan na balasang. Ay, naibayagak man dito balay mo. Jack orayanan nga ibaon na kaagawid. Siya kunti agdisnudo nga agawid. O sige, agawit kan, Dolores. Ay, wen gayam. Intan to aglaba iti karayan inton bigat O sige, urayin kan tulaangan iti dalan nga agturong iti karayan. O sige, agsapa May mayat no masapa ta amapan. Juan, urayin kan to iti dalan. Kunakman no at dalabaam. Awan matawit mo. Awan lalabaak. Ala, Intan, bantayan ka laangan nga aglaba. O sige, adakan ka. O sige, umunakan. Sumarsaruno akan. Dahil dyan ni Rodora. Nakatugaw iti tuktok ti dakkel abato. Bambantayan na nga aglablaba. Mas da amak mo daddo makunkwana. Agdadagiti ba nag-apagsidda awak kankwana numangisan? Kasla sa bali ita ni Rodora. Kan adun dagiti saan ni ama aramid. Gaputan no awisa. Di na kayat ti sumuwag. Napalanlan. Awan matan iti tuktok ti bato nga nagtugawan na. Sa dino ti ayan nan?
nasiputan labing maba. Hoy, anya tikit kita. Adakan dito'y ayan ko. Katuan, Nagbiitan. saan mo anak kita ti panlagnak ni imay dito ayan mo? Kaputan nakadumog ka. O anya, agdi gusta kalpasan ti panaglaba. Sikalaan, buybuyaan kalatan. Anya kamutten. Adun dagiti pagkadkadam nga awis ko kan ka. Saan ka nga agpauyupay? Alakit din, palpasan ti aglaba. Amang ano nabaran to ti init, kat adda tapay laang diti karayan. Rodora, agyaman na ka. Kinuyog na ka na pan ijay karayan. Wan, saan ka apanawan? Bambatayan ka. Agdiretso tangaruden ijay balay. Ta ijay tan amangal daw. Agluto akton, inton makasangpet ta. Sige. Umay kan, tamangantan, Rodora. Naluton to'y makan. Jak kayat, nagalas ti lutong. Anya, naimas tupay to'y dinengdeng ko. Umay ka na. Manja, inakon agawid akon. Ditam, nagalas ta lutong. Mangan kang agmaymaysa, inakon. Ay na, naimas dahi to'y kunakmat. Rodora! Ha? Rodora! Pimanawan? Ay, nagpartakan anak kapanaw? Ay, dahi tati may sa apagsidda awak kan ko na. Nagpartak apumanaw. Kasla agpukaw latan. Anyan dayjay ababae. Naibusan ti abasto tayo. Magawid tayo, pay. Nainton bigat, agpaili tayo. Hintay gumatang iti masapsapol tayo ditoy. Wen boss. Bus! Ala, agsagana kayo. Napumanaw tayo pailaing ditoy. Imanaw dan bakit? Nakaadayudan. Kundawayan dagiti natda kadagiti mula taan at natang. Wen lakay. Mula tamag. Rumbang adatati agnumar. Dagiti sitaw amulata. Adulat ta. Iso akaadwan ta timang puraws. Uray na ganos purusentan. Wen lakay. Di kan sumanao. Agpuros kakit din. Tapno makaaduta. Kendagiti kamuti amulata. Tanto kalyan ta sayang. Ay katwen alakay. Agawaan ta. Tapno makaaduta. Nagdamasabat tayo ang babae. Nakabit-bit matiti basket. Mabit lang, Dolores. Ha? Anya tilinawon day ta basket mo, ha? Papaya ka na doon. Inakdorsor. Boss, nalum ka no a papaya. Sige. Alain niyo ti basket na. Umasidag ka dito, Dolores. Gatangin mi day ta papayam. Gulpian mi. O sige. Ited ko aminan iti sangagasot. Nalakalaang. Sige. Bayadak tapno di mo met ko na. Adto iti sangagasot. Agyamanak, Don Marcos. Mortadio, anya tinagan niya babae itay. Dolores, boss. Kasla mabalinan na. Ha? Anya mabalinan, boss. Ayabam ditoy, takasalitak. Matungpal, boss. Pinakbit ag kararag dita simbahan. Sakbay ng agdiretsuak iti police station. Ay, tunggal umayak dito simbahan. Malagip ko ni Rodora. Mangnamnamak ang makitak lata. Sayang. Tadamat kan kadenden na ita. Ha? Adda nakatakder a babae iti puon ti kayo. Nakapuraw. Nakapunggos ti atidog a buok na. Ket nakatalikod. Nakapunggos.
Asit gak. Ading, Apay, Manong. Rodora? Si kakadiday ta? Juan, Siak. Kumusta kan? Rodora, nabayag asinapsapol ka. Tikunan ni Paula. At dakanon ka din na malalaki. Ket pimanaw ka ni Jipurokyo. Pudno ka di? Saan apod no? Ngam awanak itan ije purok berde. Sa balin ti pagnanaada. Kadyak amo, nakita tantupay. Ha? Apay? Gaputa sa bali itan ti pagnanaada. Di mulatan masarsarita kadagiti taga purok berde. Nang runa ka ni Dolores, anakita nak ditoy. Agsakit tinakam na, tas sa anak pa ay nagpagpakita kan kwa na. Sa dino ti pagnanaadam ita? Adayo, Edmar. Oray ibagakan ka. Di mo mabalin ti sumorot. Ta apay? Gaputa saan ang mabalin. Adayo unay. Kan di mo mabalin a panawan ti trabaho. Kan ti responsibilidad mo itipiyag. Agkita tanto manan, Edmar. Sige, inakon. Mabit lang, Rodora. Mabit lang. Di na ko nintal talag. Napanen. Kumanaw kayon diti paraangan mi. Gapot adyak kayat ti sumurot kada kayo. Sumurot kan, Dolores. Ang mga numadaksan ka, no di ka sumurot. Kalaminan, miss. Sumurot ka. Taan niya ti aramidan nyo kanyak. Iti ka nito nga daramidan nyo amadi. Oh, Matay kayo amin. patay tayo ka no. Ti kunayo, awan armas ko. Mati kayo mo. Tapdam mo yo. Mati. Adda granadak dito. Granada. Sus, Nangalami ti Granada. granada na. Intat ti may sagayem ko a pulis. Sus. Iso di kay agaramid iti dakas. Mga rabrabak lang. Tano saan? Matay kayo amin. Agpeson Ala! sumet nga da Granada nakakadwa. Kumanaw kayon. Mapantayin san. Incoming nga Ruden, Dolores. Dolores. Hintay ang kakadwa. Ano to? Dagiti takrut. Napabot nganda iti Granada kampay iding. Anya? Adda granada na? Gaboy ti dito, di yun na isurot ditoy? Di na kayat, boss. Ding guyod-guyod yung lakuman ni Enyag ditoy. Kung ang amin, boss, adda nga ro, Granada na. Boss! Na mga no, pabutakan na matay kami amin. Anya? Binot-butang na kayo lang. Napabutngan kayon? Awan Silvio! Boss, narigat ti may sagmak. Ala, agsubli kayo iti ayan na. Tayong kay uludan ayag ditoy. Dolores, rumuar ka dita. Sumurot kan kada kami. En! At dalay baga ni boss kukin ka. Sumurot yan! Jack kayat ti sumurot ka na kayo. Jack kayat ti mapan iti balay ti busyo. Awan pa nagtalag ko ka na kayo. Nagkat-kat kalata. Mapilitan kami ang mangulod kan ka. Ngayon! Sige. Padasan dak nga uludan ta ibarsak ko dahil ka na kayo. Makita yun dahil igag ko, ha? Ha? Ibarsak ko dahil kat matay kayo amin. Granada dahil Granadang samot nga paiso. Ala, pumanaw kayon. Tano saan? Matay kayo amin. Mabutbuteng nga ta ni Dolores dagiti pasurot ni Don Marcos. Agkita pa'y nga ta Daidmar ken Rodora. Gagayem. Di uliwana dinggen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Rodora!